Masikog ka matan, Veron. Nagbiit matan. Ay, Wendalya, nakargaan na kadagos. Si Kangay, saan ka pa ang masikog? Saan kami ngamin agatil? Ha? Ay, sorry Pasensya kan iti pa nagsasaok, Veron Ngampod no ti bagbaga. Trabaho ti into na rin mi kinilakay ko. Saan adagita abambanal? Wenangam, apay, awan plano yung amaadaan ni ti anak. Nuda kami adda. Inam ti plano ming agbalin nga anak. Talo a babae, kan talo a lalaki. Ay na, una yun. Grabe kayo mo. Di day tala agar aramid iti ubeng ti kukuin yon. Di kay agtrabaho. Kat agtrabaho kami lata. Ay grabe mo daytan. Nalabos mo ta inam nga anak. No da kami, no planuan mi ti maadaan iti anak. May salaeng, tapno saan kami amarigatan. Nagrigat ti panagbiag itan. Uray kumaano bak nang tayo. Kat dublian tayo ti panaggagat tayo Tapno ada pang biag tayo kadagiti anak tayo, Dalya. Basta, parparigatem kat tabagbagimon. Ay uray aw-awan. May salaeng ti anak. Uno saan, uray awan paikit din Grabe mo't dagijay nga agasawa. Inam ka no ti plano da nga agbalin nga anak. Kat bayam ano kasta ti kayat da? Saan mo't adata ti marigatan no bilang laang isuda mo? Datangay, manuti kayat mo nga agbalin nga anak, Rudy. Ay kat uray may saawan no dwa. Uray may salaang, kinapatag adda. Kat wala, kaano nga tamay nagsikog ka? Masikugan di gayem mo. Ngamsi ka awan pay laang. Ay, wan nga Rud awan pay laang mo. Adda ko man tapno adaw awirenta. Wan nga Rud ngam awan pay mo't. Intan tulangan agpakita iti doktor tapno amuta ti aramiden ta. Katwan tauray siya. Kaya't kumatan ti maadaan iti anak. Uray may salaang tanarigat ti ado nga anak. Kat no ado ti anak mo, ibagadaan na usum ta. Iso amay salaang, tapno awan pakasarsaritaan ta. Tata. Oh, apay Dalya. Kaya't sang sangitam ngay may diti balay. Adda diferensyak, tata. Ha? Diferensyam nga. Abnormal ka? Agbala ka? Anya diferensya? Tilay bagbagayo mag. Adda diferensyak sa anak ka makana. Anya? Apay ngay? Adda ka no problema iti matris ko, tata. Anya? Kahit amo di asawam, ti kasasaan mo. Wan tatang, ngam pangaasi yung di yung ibagbagay ti sabali sa anak makaanak. Datayo kumalaang ti makaam mo. Anyan. Di kayo nga rin maadaan iti anak Sayang. Wan nga Rod. Ay, sayang nga talaga. Kahit anyat ko na di asawam nga Madanaganak nga Rod. Tamanipod na amuan mi ti kasasaad ko. Di mat matagtaga rin. Kanayon akasla naunag ti pampanunutan na. Naupay samot tan di asawak, tatang. Nakla at la siguro. Di na siguro namaen, tikas di amaamuan na. Nang runa no magagaran, amadaan iti anak. Wan tatang, talaga akayat na kumanti maadaan ni iti anak. Ngam kasanungay makaputot, kat addamat gayam diferensyak, tatang. Rudy lakay, manipod na amuam asyak ti adda diferensya na. Saan kamutin matagtagari? Di ka unay makisasa o kanya kun. Apayan ngay, naupay ka ka din kanya. Nalpay lang tinamnamak Dalya. Narigat ngamin ti awan anak na. Di mangampunta lakay, ta iso ti ibilang ta nga anak ta. Di mat nagsaritaan ta, nga uray may salat agbalin nga anak ta. Wano saan, uray awan paikit din Kat ayos laang kada ta. Saan? Wan, narigat gayam.
Ala, maturog tan. Rabin. Dalia, kasangay di anak mi inton bigat. Umay kayon to At dabas sita pagsasangwan tayo. Ah? Ay katun Anyat partyan nyo aya. May sa ababoy, Dalia. Ni, nagsosyal matan. Kasangay laang, kasta ti maparte. Dua nga min ti marambakan. Ti kasangay ti anak ko kan ti panagsikog kumanan. Sa bali manan abindisyon daytoy. Ah? Ay grabe mat. Pagsasarunwam mat ti anak mo, Veron. Makatawan pa'y ti anak mo inton bigat. Adda-adagos ading nan. May mayat no agsasaruno. Tapno mamaminsan tirigat ako nada. Grabe kayo mat. Narawat kayo launay iti anak. Suruan nyo mat ti agtipid Tani, nagrigat ti biyag. Naimbag no mabiyag yun to dagit nga anak yun. Amangan no paspasalidan to laang dito'y barangay tayo. Amangan no day tanto la agpapaanawa ti kukuenda. Ala, saan mo't, Apa itulok mi nga rudmo't ayang agasawa? Saan mo't, Dalia? Sapay la kumaa. Ay na, no siyak ti si Caveron. Huston ti dua nga anak. Narigat ti ado nga anak. Malos siyang kapaykit di no ado ti anak mo. Taado ti asikasum. Sana bali na malusyangak. Awan problema dita. Basta para kadagiti anak ko. Anya? Numaypas ngay kunto ti may kadwa. Pasarunwan min tumanen, Anya? Ay nalabos kayo mat, Veron. Sobra mo't daytan. Na kayo ngay, Mare. Kaano ngay ngagsikog ka? Ay, kwa. Bye-bye amon ta anak. Agbyag kami mat nga uray awan anak mi. Ken kay kayat mi ket di pa'y Taawan paggastusan mi. Awan tiurnungan mi. Relax ti panunot mi. Taawan pampanunutan mi apagadalan minto. May mayat mo laang anda anak yun, Dalia. Saan nga rude na masapul, tagastos lang dayta. Ken ammo mi akontrolin ti bagbagi mi. Saan akas iti daduma dita nga isulat kukuenda. Ti agan anak. Narabyan ka manin asimang po, Rudy. Nagkapuam. Papanak kumangay. Nag-overtime ka nagpasada. Ay, kasta aya. Maala, ingka nga rod manganan, tay gawan ka. Saanan, nabsugak. Naglumi ak idyadalan. Agkape ka nga rod. Saanan, nabsugak nga rod bakit? Agpulis akong tamaturugak. Namanugak ka nagbiyahe. Nagsapakan ngay may diti balay, anak kao. Wan, na sa parimwar dya manugang nyo tatang. Parbangon pa'y laang rimwaran. Iso nga umayak makiarmusar dito'y balay nyo. Tawan ganas ko amangan no may maysa. Ala, agluto ka nga raw diti masida. Nakaluto akaw diti napawi. Wan, tatang. Unay mo't asapa di asawam ang nagpasadan. Naagawa launay ng trabaho ket awan mo't anak yaw ay agawaan na. Ag-overtime lang arudan, pumarbangon pa'y. Awan inananan Wan nga rod. Itamot la akas dyan ni Rudy. Manipod na amuan na sa anak ama ka anak. Kanayon mo't ti pa nag-overtime na. Gimagat mo't ti kastaunay. Kaasi kayo may. Awan anak yaw. Sa nakas ni gayem mo aniveraw, agsasaron na, nagiti anak na. Dayjay mo't babae. Mahilig. Mahilig asasawam man. Kahit agpay sumat. Mahilig nga aganak. Ipadlaw dalaunay. Mamutot di asawa na. Manganak mo't da di adalya. Ay na, di kagsasawi ti kasta. Nagasad dakit di taado nga anak ti may parparabor ka nakwada. Pagan anong taado nga anak. Sakit la ti ulo dagita. Agpapaanawad ang lang dagita nga anak. Ang mga no agbalindan tumot la a problema ti barangay. Sapay puro lalaki dagiti anak na. Depende iti panang padakkel iti anak na ita.
Iso nga ano ti walwal nga ubeng, tabaybayan mo't ngamin, nagiti dadakkel da. Di da isuro animbag, nagiti anak da. Madlaw ma, da responsable ang naganak, da biron kan ti asawa na. Nagagat pa jay asawa na. Una, nagagat nga putot. Masikog ka manan, anak ko. Siguro no makita na ka ni Dalia, uyawan na ka manan. Iso nga rod ajak agpakpakita kan kwa na nanang. Ta sigurado adilawan nakmanan day jay. Pangaganak tumanan ay tagkakasakita sa Rita. No apay mo't nga takas jay day a babae. Kasla kagura na ti aganak iti ado. Ay perme ananang, uyawan na ah. Ibaga na agatel, kaskadan niya ditan nga ibagbaga na. Wano, apal na laang, tawan ngamin anak da. Iso akas jay ti ibagbaga na. Di nala siguro ipadlaw nga umapal. Iso atila ibagbaga na. Diyak mo ananang. Aganak da kumangamin tapno saan akas jay ti ibagbaga na. Ay, di na nga rod ka no kayat ti aganak. May mayat ka no ti awan anak na, tawan paggastusan na. Dalia, apay di ka maboring. Ah? Saan mat? Apay aya. Anya kumati pa kaburingak ngay. Nasyak, maburboring akon. Ah? Anyat pa kaburingam, Rudy. Maburboring ak tawan anak ta. Ha? Tangay saan ka makaanak? Apay no mangampun tayo ti ibilang tanga anak ta. Ah? Eh, kit adakan ka day ta alakay. No kayat mo, kayat kumatang. Sige nga ron. Kasaritak to tayo kasinsin ko. Tanabayagan na kayat na nga ipaampun na giti anak na. Sino akasinsin mo? Kasinsin ko ti mother side. Di maam-am mo na jay. Adayo ngamin ti lugar da dito eh. Kat, imbag man, takayat na nga ipaampun ti anak na. Uy, ta makiasawa ka nun iti afam. Kat sana kaya tinobyo na nga alaan dagiti anak na. Aguray ka. Dagiti anak na, kunam. Apay, mano ti ipaampun na aya. Talo dagiti anak na nga ipaampun na kadata. Pasig alalaki. Anya, nagadun. Apay, di mo kayat. Mga laak itiyaya da ang mga iwan kadakwada no di mo kayat nga awiran. Saan man kayat ko. Isuna lang tamas daawak. Naimbag man takabailan ti inada ti mangi paampun iti talo nga ubing. Mas pinili na di afam anobyo na. Iso nga ampunan tarag iti anak na. Takaasi naman. Ada kami, Dalia, bakit? Tulungan nak amang isir na karang iti kagawaan na iti ampunan tanga beng. Ah? Manot taw-tawon dagita ngay, Rudy. Talo to'y inauna. Dua to'y may kadwa. Kan may sa to'y may katlo. Agkakarupa da pa'y atalo. Agkakabsat da nga ro, di agkakarupa da. Ala, sumrak kami. Tulungan nak, Dalia. Adama gayam ampun yun, Dalia. Ayun, takayat di asawak ti mangampun iti ibilang mi nga anak. Iso anang ampun iti ubing. Akin anak ngay kadagiti nga ubing. Anak ti kasinsin na. Ah, kasta aya. Ginulpi yung matan tinangampun iti ubing. Una, at least ampun. Saan nagtaod kada kami? Saan ada kami ti mahilig nga aganak? No di kat jay dadakkel dagiti ampun mi. Ah, Inampun mi laida. Saan ada kami ti akin anak kadagijay? Saan ada kami ti mahilig nga aganak? aganak kayo nga min, Dalia. Tapno adapod no nga anak yo. May mayat kumamot lang tay mismo ang nagtaod kada kayo. Hay, di nakman isuro, Veron. Saan kami nga rud agatul iti asawak? Awan pulimi akas na. Iso adi ka mangiramraman, Veron. Hunak man, no di na kayat ti maadaan iti anak. Apay ngay anangampunda. Diyak man amoy ti day babae nanang. Saan amaw-awatan ti bagbagana.
Husto, jay kunak idi anak ko. Apalan na kalaki di. Iso nga uyawin na ka. Ngam kinapudno na. Kasta unay nga apal na kan ka. Tagsasaruno ti panagsikog mo. Idinto ta isaw, kat awan pa'y uray maysa. Ay, wan siguro nanang. Nakaturugan dagiti talo nga ubing. Aga-abay da nga upat iti asawa. Ngam, apay akastoy. Numingmingmingak dagiti talo nga ubing. Sa kumingmingan ti asawa. Kasla agkakaingas damat. Apay ngay akila at nagtibayo ak. Ay. Oy, Rudy! Agriin ka man! Rudy! Apay, Dalia. Ibagam man tagpay so kanyak. Apay akarupurupam dagita talo nga ang punta. Nya ka matan. May talagayam ti iririing mo. Disturbo ka matitipan naturog. Apay akarupurupam dagita nga ubing kunak. Agkakaingas kayo nga upat. Natural kasinsin ko nga ruti inada. Kanakaklat ta na gito. Nya ka ka di. Ha? Apay, nalipata, makasinsin ko ti akin anak ka na gito nga ubing. Apay, karupurupam ay adye kasinsin mo. Katuan. Adun to pa ti mangibagbaga akas kamla ka no agkampal iti dadya akasinsin ko. Anya? Maturog ka din. Rabiin. At dapat trabahok no bigat. Dalia, ayan na giti ubing. At dada ijay silad da. Apay aya. No umay di kasinsin ko, di mo ito dagiti ubing, ha? Ha? Apay, sublyon na idan? Wan nga ron, sublyan nan. Ngam jak umanugot. Impampon nan, kalpasan na, sublyan na. Kunak man no saan akayat jay foreigner anubyo na dagiti anak na. Nagsinada ka nun. Pinanawan nan ginobyo na, tagkabil ka no. Isa sublyan na, dagiti anak na. Anya? Sana mabalin Isa tulungan nak Dalia. Di tay tulok ang maalan na dagiti ubing. Rudy lang kay, awan karbangan ta kadagiti ubing. Nang runa kat babasit da pay. Dakdakil ti karbangan jay inada kadakwada. Basta jak manugot. Napatugan dagiti ubing kanyak. Jak kayat amaya dayuda kanyak. Adda pulis Rudy. Kadwa na ti inadagiti ang punta. Isu ka di dayjay ti ibagbagam akasinsin mo. Ha? Kwa? Wan, iso. Rudy! Irwar mo na kita anak ko. Tanuhan! Idarong kay ti kidnapping! Itad mo nga minon dagiti ubing Rudy. Saan nga rod ang mabalin? Tadamat karbanga kadakwada. Dakkel ti karbanga kadagiti ubing. Ha? Rudy! Saan ka kumamot akasta, Elvira? Di ka kumamot agbalin ang managing bubukod. Adamat karbanga kadagiti ubing. Uwan! Si Kati Amada! Ngumdakdaktal ti karbanga kanya da! Nababasit na pay! Anya jay kunan. Sikati ama dagiti ubing Rudy. Madamdamatan ton ngagsarita. Tasangwag pa'y dagiti atat tao, Dalia. Awanan dagiti anak ko. Impanaw dan iti poder ko. Rudy. Maladingitan ka kadimat, itiya adayo ng itubing, Dalia. Amo ka napatugan ng itubing kin ka. Isa may kawa ka mo. Amok na ita. Saan aday ta ti pagsangita? No di ka ti panang lipot mo kanya. Ha? Aywan. Sorry nga yam no inlimod ko ti amin kin ka bakit. Pakawanan na ko ma. Apay anaramid mo ti kastoy Rudy. Apay aliniputan nak nga asawam. Anak laeng mat ti ka sa pulak iti dadya babae. Ngam anyan padinak man laimbat yan mat iti anak. Inala na mat amilidan. Dalia, pakawanan na kumawin. Sapay ko matamawatan nak. Di nakmat ngamin maipayan iti anak. Iso nagsapul ak iti makaipaay iti anak kanyak. Mapakawan na ka day. Diyak mo. Itatay panaw dandag iti anak mo.
Sigurado nga ulitam to pa'y tagsapul iti si kugam. Ah? Ay, kwa, jak may baga. Hanggang nubilang adan tumanan, dahil takat gapula ang iti anak. Saan kamot nga sukat? Anya, Si Kalata ti asawak. Maawatan nak kumamit. no kastamat lagayam ti planom. Nasaysayat lang agsinatan, Rudy. Tadyak kaya tagnanayo na masaksakitan. Nalakalang kan ka ti mga ramid iti pampanunutam. Ngam siya, diyak kabalan nga klonin na ita. Isong agsinatalangan. No kasta, talaga nagsina kayo ni iti asawam, Dalia? Wan Veron, tamanipod pimanawak ije balay. Di nakpulos sinurot ti asawak ije balay datatang ko. Anya? Kan adda na kaibaga kanyak. Nga adda kanon yaw awid na ababae ije balay. Ala, mabalin mo mataagdarom no kayat mo. Saanan, tasyak mo tinagdisnudo a pumanaw. Isa abay-bay amon. Diyak ngamin maipaay ti kalkali kaguman ng anak. Isu nga itid kunti wayawayan na. Ay, naamuak nga rod, asaan ka kanugayam ama ka anak. Wan Veron, inlimod ko dayta. Ngam na amuan matlatad agiti tao. Ay, una yan, ti kasta nagtungtong palan ti relasyon yung agasawa. Wan nga ron. Ay ayik unay tibagik ita, Veron. Panagrek nakit awan ka is kak a tao. Ala, di kagsao iti kasta Kandi mo ay ayan ti bagim. Taore kasta ti sitwasyon mo. Adalatamat sirbim iti pamilyam. Ibawing mulat tan ti imatang kan atensyon mo kadag iti kakabsat kan ti amam. Adda ti pamilyam amang ipatpatigkan ka, Dalia. Saan laan ni Rudy nga asawam ti pagtayikan ti biyag mo? Agyaman na tada kalata amangan andingay kanyak, Veron. Ket sorry manen iti saan anasaya at ngayon sawsawang ko iti kalabas. Sapay ko mata mapakawan na. Ay na, awanan day jay kanya. Lipat mo dagita, Dalia. Ay. Nay, unay meten na itasin naay mo siya raon. Mangagsapay ang naging ganita ka aruba. Kas ano kat nagpudot ti panawan. Saan nga umdas da ta electric pan? Imbag pa ni Mare Alma ta naka-aircon di balay na. Nagando apo unti kayo di tarubayan. Di ka ngamin agpupupok dito unag ti balay Naparpari irmut la jirwar. Makapangisit nga rod mati darang ti init itarwar. Kat sigod mo itanangisit ka. Kaya't ko kumangarod mati pumudaw baset. Si kantumat ngamin. Nay, apay asak manan ti pagpupunutam. Ada ko mamat aircon ta no hanak nga linas lastugan edi. Linastugan na sasawam mait. Punamat ngamin edi nga pulis ka. Namati akmat. Dati amukot nakajak patakon nga kaslakan ni Alma. Ngam tanod ka lang matgayam. Barangay pulis mait ti awag da kada kamay. Saan ka day? Katimbagam ko mga sigud Tapno naliklikan ka pa'y. Sa mulang matimbaga kanyak nga tanod ka lang gayam edi nasikugan nakon. Anya pa'y ti maramidak ngay. Ay, ang talaka di tansaron. Amok manen ti turungan na ito asaritaan. Mapan manen iti asawa ni Alma agayem mo. Amay sa nga engineer. Bayam ka din bakit? Sana balit na nagagutak mait. Maited ko amin nakasapulan ti anak ta iti pagadalan. Bulbulas tugi ka ngamin. Inlawlaw anak nga perperme. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, Mare. Apay, naggapuam. Nagpalingki kan samat, Nagapuak man ijay ili, Mare. Napan ko inalatay pau iti asawak. Umadani man nga minang ka ti panagbayad ti anak ko ijay pagadalan da. Aya, private school samat dya pag-isiskulaan dya anak mo niya. Ta isumat di kayat nila kay. Kat di anak mo ngay, ijay kadipay la public school ti pag-isiskulaan na. Ay, uwan, Mare. Han nga bali, tagpadamat lang ti kalidad ti edukasyon iti private kan public.
Adamatan kadagi ja ubing no ipasnak datag eskwela. Ngam no siya, kanayon ko nga bagbagan ja anak me. Nang runak at medyo narigat ja inala na nga kurso. Ay, uray je balasang ko, mare. Kaya't nakanutag isuro. Ngamjak kayat. Tapara laang kadagiti marigrigat ti kasta kurso. Kakaiso na akabailan mi apagadalan iti nalatak apagadalan. Kalpasan na. Kasdi laang akurso ti alaan na. Ah, ni, adda gayam kurso nga para iti marigrigat lang. Talaga nga adda, mare. Mala, panawan ka pa'y mare, tanay. Hay, nagpudot dito'y ruwar. Sayang tay sunblock ko. Sapay nagngina ti pinanggatang nilakay ko. Ala, panawan kan, mare. Ay, una yun day dya nga Mari Alma. Nakaasawa lang iti profesional. Kas jacket din tayo si style na. Sab-sab walimatan. Apalam manin ako nak bakit? Han ko nga apalan, ti kas dya nga tao. Kunam lamat no asinumatan. Ay, wan gayam, ayan nga ni Rico nga anak ta. Weekend matad ta. Di mat, awan eskwela na. Dapat tumulong mat iji bangkag. Imunan a iji bangkag. Imbagak asumaruno aklatan. Alang nga rod ta, ilutok dya karne nga ginatang ko ta isunti pangaldawan tayo. Balunan na kaming tulat ng aruda tanay. Ano pa iti maarami ni Jai? Ay na, ibaon mo tulangan ni Rico nga umay ito eh. Isunti mang ala. Nagpudot ti magmag na itarwar. Agpayong ka ah. Nagadula ka tapambar mun ay ah. Nagado apayong ken payabyab dita. Naimbag man anak ko, ta nakaawid ka. Mala, aginanakan, tamok anabanno ka nagbiyahe. Wen man nanang, talaga na banugak tani. Nagwatiwat tu mga minti biyahe manipo di jay syudad. Kayat mo, taiyagan ka laangan iti kanom ijay silid mo. Tapno makainanaka na imbag. Eh, saan na nanang? Rumwarak tulatan no mabisina. Kayat ko pa'y timapanagpag na pag naditarwar inton awanan ti init. Nakailiw ko ti pulo iti angin dito'y lugar tayo, nanang. Sige nga ro, anak ko. Kunaklano di ka makaawid dita, Bea? Pasensya ka ni Rico. Ado nga minti na si Kaso kiji pagadalan. Kat kumusta mo ti panagadal mo ngay? Marigrigatan ak nga rodan. Ngamjak ipadpadlaw ko ni nanang tamangan noong tanak. Sapay ka na yun na nga ipalagi pasaysaya atag ka no ti panagadal ko. Oresyak nga rod. Ninanang tumat ngamin tinang pili ti course ko. Diyak kayat ti course nga lalaag. Oray siya, Rico. Kinamaestra ti kayat ko akurso ngam saan na kayat ni nanang ko. Kut naimbag man ta nakarwar ka. Di da ka biro ka ni Jibalayo? Saan? Tanagpakada ka ni tatang. Nalpas ko matan jar aramida. Ne, narabian ka matriko. Kung nanitatang mo nga sarakam lang dagijay gagayam mo itarwar. Isumot nanang. Nagbasketball kami ngamin. Nagbasketball? Awam mat awit mo nga nagsukatam. Nakamaong kapay, kan kaslahang kamot nga naglingling at. Talaga akasto tilangak anak ki ay ayam nanang. Aywan, amom ni biyang anak ni Alma nga gayam ko. Diyamang alalay ti kinamedisina. Ha? Ay, jak unay am-am mo na dyan nanang. Ta saan kami ang nagkaadalan? Ay, lik-likan pa lang ti makiam-am mo kadagiti baba eh. Tapno may pamaysam ti panag-iskwilam niya. Una nang. Imbag ta nakasangpot kan, Bea, anak ko. Ala, ingkagpalusan, tamangantan. Nanganak kon itirwar nanang. Nabsuga kon. Aywan, anak ko. Damag ko kat nagawid ni Rico nga anak ni Mari Sharon. Ay, di ka makigaygayom iti dayjaywan. Amangan no armon na ka. Sapay nagpintas ka, anak ko. Ipamay samkit di ti panagadal mo. Nang runakat saan asinsinan day ta kurso nga inalam. Daytoy tumot nga min ti pinili yu akursok. Mano atawon pa'y ti urayan. Ay na, saan ama pupuutan ti panaglabas ti aldaw no ipasnek mo ti panagadal mo. Basta saan ka pa'y ama kinubnobyo, ha? Tapno awan ti agbalin alapad iti panag-iskwelam. Ala, wala nanang. O sige nga ron, sumro ka kun iti silid ko.
Istimarag pa dagiti arwatag nga itugot ko manan nga agbiyahe intun bigat. Ay, pinmanaw manan dya anak talakay. Makatawan pa iti urayan san tumakalpas iti panag-eskwela na. Ay na, adan to na anak ta nga inhinyero. Pakita ak tumanda dya nga Mari Alma. Anday ta ka manay. Katkas ano mat ngamin, tagibas itan na matan ti dadu mga kurso. Gaputa medicine at alalan dyan anak na, kung namatlan asin umatan nga agsasao. Ha? Naimbag no makalpas iti panagadal na dyan anak na. Baka makiasawa nga dagos, kat hampay nga nakatorpaos. Tila sasawam mo. Amo maya tigasat ti pada mataaw. Katagpay sumat. Iso nga bagbaga nga kanayon dyan anak ta. Is strict to act, tapno hampay lang nga makigal girlfriend. Di mo unay istriktuan Tama nga no mabagkal mo't jay anak mukin ka. Ay haan, para matlang kanya na tararamedak. Nanakonching, gumatangak man. Anyat gatangam, Sharon balasang ko. Sabon man nga para laba. Dato'y ti bayad ko, nanakonching. Gumatangak man mo't nanakonching. Mabit lang, alba Lakwak pa'y ni Sharon. Bilangak biito'y coins ngayong bayad na. Ay na, di kayon agpakarigat nga agbilang, nana. Ato'y tisang ribo. Ikisayo di tantibayad tigat-gatangan na. Ne, adamat pagbayad ko Mari Alma. Wen ngam isupay ataktak na mo't day tagbilang iti barbarya. Kasanun ngay no ado tayo a customer na. Sige nga rodan nana. Muto nga rodan data barbarya tay libre na kano ni Mari Alma. Malangarod tay isang ribo laeng ti baryaak. Iparparo pa na lang matunay kanyak nga ado ti kwarta na. Unayan dayjay. Urayan na nga makaigmak matitikas di nga gatad tasyak mati mga libre kanya na. Anya manan ti tantanabutob mo dita Sharon. Ayan tayo patpatimplak akapingay. Si kalangan ti agtimpla ta awanan ganas ko nga agkape. Dayjay tumat ngamin nga Mari Alma. Ay na. Sana makumpleto ti aldaw mo na awan may bagam iti dadya agayim mo. Katagpay sumat. Ipakpakita na launay nga adaan iso nakatsyak kat awanan. Makagradwar lang dyan anak ta. Makalong out tanto matlang. Adan ton maipanakal ta. Adda ka di pa'y nalipat magatangan. Awan na. Umayak laeng ko mamakiin ni storya. Aywan, siguro chismisan nakday jay Sharon anya nana. Anya kumangay ti chismis na kan kabalasang ko. Amok nga daapal ni Mari Sharon kanyak nana. Ti kayat na, kanayon nak nga artapan. Idi ngamin kat agpadpada kami laeng iti kasasaad. Ngamita, kitain nyo mata. At damot basit makun-kunakon iti biyag, ta engineer kat nga rod tay asawa. Iso apagad adalan namot iti kina-engineer di anak na. Taapalan na kat nga rod. Ang, mangal alamat ti kina-medisina di anak ko. Dakdakkel to ti sweldo ti anak ko. Tapagabrodak to. Alakot, sapay ko mga rod tamakalpas di anak mo, Alma. Dakkel ti panagtalag ko iti anak ko, nana. Nang runa kat babae. Amok nga ipaspas na ti panagadal na. Ngam, tayo anak ni Mari Sharon ngay. Amangan kit din no saan asumsumrak day jay talalaki. Kaadwan ngamin abulakbol kat lalaki. Beya, hapay nga da ka ti boarding house ko. Jakon kayat ti agadal Rico. Dituyak latan ayan mo. Agdan natalatan Anya? Marigatan ako una yun. Nagadupay ti bagsak ko. Jak may baga kaninanang ta sigurado nga ang tanak. Naimbagkan ka tamay sa atawan laangan kataglepas kan. Siyak ngay, mano atawan pa'y ti urayan. Kasano nga rod itan?
Sigurado sana magustuhan ni nanang mo na ito eh. Kat ilimod tapay laang at panagdan nata. Nailimod tan tupay kadag iti tadakkel ta ti relasyon ta. Kaya't kupay ko mati makalipas. Oray marigatanak. Ano sa kun Masyanak kamin kadananang kantatang ko. Si kangarog ti makaamuri ko. Suportaran ka latta. Tulungan ka laangan aging ka makaturpos ka. Ngamno siya, talaga ajakon kayat tag-eskwela. Hello, Bea. Mano abulan ng adi ka nagawawid, anak ko. Nanang, Amok, amakumikum ka. Tanarigat kat nga roday takursom. Iso apaw itan kalat tamanan iti allowance mo. Ibagam laang numano ti kasapulam. uwan nanang. Ay nanak ko, siya kung ti kararagsakan numakalpas ka iti panagadal mo. Addanton anak ko doktora. Alang arudan nanang, adupay ngamin dinaskan nga ramidag. Jack pa'y la makaawid, Nanak ko, agan-anad ka dita, ha? Bye! Nagulbud ka manan ka ni nanang mo, Bea. Kanya nga rod ngay. Saan mo't ang mabalin nga agawid ak akastoy tilangak. Malasin ang tityan ko, Rico. Pasensya ka na. Saan mo mabalin na yawid ka? Ano saan tapay lang at ikastoy? Saan na balay? Tawan mo't makaamam mo kadata dito nagabangan ta. Madanagan ak, Rico. Jack amo no anya ti aramidan ti inak. No maamuan na ti sitwasyon ko. Ore siyak Ano sampay lang ti agmay-may sa dito boarding house no kas diyang agawid ak. Masapul mo't ngamin nga agawid ak iti weekend. Tamangan no agbalaw da nanang na mabayag sa anak na makaawid. Ang plano ko nga ipudno ti amin kadananang ko. Anya, sigurado ka? Ay, ang mga noong tanda ka. Ura yan Makaamoditan. Nanang, tatang, pakawanan da ko hanggang ada na si Kugak. Anya, nasikugan nga. Hangkaman nga mangrabrabak, Rico. Agpay suti bagbagak nanang. Ada na si Kugak. Anya, no kasta. Inlimad mo, te kadat no biyam. Iso? Bakit? Agparbag ka kuma. Relax ka kumalaang. Di mo ipagpakita kanyak na nga babae. Ingga na nga hangka nga makalpas, Rico. Mano nga bulan langan makaturpus kan. Ngam na alampay lang tinang sikog. Pakawanan da kumana nang. Nay, bigbigat pa'y laang adda ka man nandito'y tersi na kalma. Mayat pa'y tiisam mo. Nadamag mo ka din, Nana Conchita. Adda ka nun nasikugan ni Rico nga anak ni Sharon. Di pudno ti kunak, asakit ti ulo lang ang dagiti lalaki. Di pa'y nakalpas iti panagadal na nakasikugan. Sana bali tabulan sa laangan ti palabsan kat agturpusan. Mamati kayo nga rudmat makaturpos pa'y. Ay kat, kumusta matan ti anak mo? Ay nanana, makumikom ije pagadalan da. Amumatan, napasnek nga agiskwela di anak mi. Saan akas iti anak jay kumarek nga alanganan ang makaturpos, tanakasikugmat gaya man. Ay unay matan Mari Alma. Kasta gayam ti ibagbagam iti leklekudak. Naamwa kamin nga ichistis mismo ijay store. Kat pudnumat, amukmat nga apalan nakunay. Iso akayat nakngartapan. Nga, manya nga ita. Ay napagsardengam nga minan di anak mo, Mare. Di yun tumala kabaila na pagadalan. Ngam ipilit yo, kat awan nga rudbus-busin nyo. Sakas jay pa'y anak kasi ko gayam ti anak yo. Ay, awang bibiyang mo itan. Mind your own business. Nanang, dinak ko man kagura. Basta, i-promise mo kanyak nga ilepas mo ti panagadal mo Sa munto iyam amo no asinudata nga girlplane mo. Hangko kayat nga katkatawaan daklatan da dyan nga
Mare Alma, iti kasto nga napasamak. Nanang, Agturpos ka nga oray na kasiko ka, uwa nanang. Umadanin ti panagturpos ko, Bea. Kat agsagana ka, tayawid kang tumatan. Wen Rico, tadjakon ka ba ilan taggaraw nga agmaymaysa? Ni, dakkelan do si Kugko. Saanan ama ilimod. Iso na laang tamadandanagan nak tunggal malagip ko ni Nanang. Amangan no anya ti aramidan na kanyak no maamuan na daytoy. Di kagdanang, tadi ka baybayan. Anya nga'y Nana Conchita, mapan kakadimot ijay ayanda Mari Sharon. Adda kanukat sag anada, tanagturpos mat gaya mentay anak na anak kasikog. Katun na, mapanak mat. Sika nga'y, di ka mapanaya, ay kat mapanak mat ana na. Bea, apaya masikog ka? Pagkawanan dak kumananang. Mangibabain ka! Kasanon ti panagadal mo? Nabayagan ang nagsardengak, Nanang. Anya? Ay nakasano da ito yan? Sapay impalpalanggwad kun nga danto doktorang anak ko. Apay nga anak ko! Naimbagpay kada kayo, Nana. Naklundak adagos. Ngam ni Nanang, kasta unay apong tut na kanya. Uray to pa'y siya kat kagura na. Ang baybayam na diya nga nanang mo. Aywan gayam, agiskwela ka manan niya, ta siyak ti makaamo iti apukok. Kakaiso na nga maya ti trabaho ni Reko ija abroad. Jakon kayat nga ituloy ti sigod a kursok, Nana. Marigatan ak unay. Alam, ano niya ti kurso nga kapkap na kam. Agyaman akmet kanyam atahan mo nga intulok nga maupay ni Rico iti panagiskwela na. Amok nga narigatan, ta siya nga rod tinagpili iti alaan na nga kurso, idi. Wen ka nung nga rod nanang, idi kwan, kinayat na latamot. Tadi na kayo kanukayat apaayan. Apay nga da kayo dito'y Nana Conchita. Aging ga ka diita. Kat nasakit pa'y latinakam mo ni Bea. Nana, husto ko man. Awan ko matipabasulam. No napaay ka man iti arapaap mo para iti anak mo. Tinapatag at nagunod na matlaang ti arapaap na iti biyag. Kasjay matan tinararamid na. Awanan, alanganan ang makaturpos day jay. Di kay mapukawan itinamnama. Mari Sharon, pakawanan na kumaa. Kastamot kan ka, Bea anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Nagkapya kayo matlaangan. Nabayagan tayo na udya pa nagkuyog ah. Naan-anayan ti kinaragsak ko ita, Nanang. Kinapudno na, mababain na kanak ko. Nangrunakan ka, Mari Sharon. Nagbalinak apalangguad launay. Ay, kasta akmat amare. Inapalaan ka launay idingam hangayam nga rumbang ti kasjay. Ala, tinapatag, naragsak tayo amin itang aldaw ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Abalayan. Wana abalayan. Katsapay ko mata ginayon ti kinaragsak dagiti anak tayo. Sapay ko maabalayan. Nay, anyaman dagita ginatgatang mon marsaw. Nagadumanan na natnatang. Kadi pala naibus dagitay natang ijerep. Ay kat maibus to Mabiit la maibus dagitaw Tra amumbat nga isulat sidsidak dagita natang. Natang amin na nakarga jerep. Natang kan prutas. Awampay karni mo tagatangam. Ay, kumatang kay ti sida makarnin no kayat mo. Amumay tajak agsidsiday ti kakasta. Tajak kayat ti agsakay. Ay nakasapulan mo latibag iti karne. Agsida ka mo tauray sagpaminsan lang. Agsidsida akmay. Ang may sa piraso laang akaslatangan ti kadakil na. Kita kat ubing tilangak.
No, idilig tirupan di tirupak kat kasla manang ka itikin si atawan. Kasla anak nakpay din Ha? Agraramang ka mo alaklakayan mo't. Feeling mula ang dayta. Kan kita nagpigsaak. Uray senyora kaon, ngam kabalak pala tiyag trabaho itinadagsaan. Kan makaputo takpay iti lima no agbinulan ka pa'y siguro manay. Ha? Nagsao damanan? Ha? Agpatpating gamit la iti sao-sao. Aramid ti pakakitaan, Marso! Ha? Nalpas ka na naglabaman ay. Inkagluton mabisi na kaon. Ay na, agaw-gaw-gawak pailaan. Nan, sublatan ka ditan. Nakabaybayag kang agun ko ay. Awan nga minti exercise mo, so akas na. Di nakla matultulan. Nagpartak ti gunggunay ka. Ta nasustansya nga may, nagitikan ka na. Kastaw, tagaw-gaw. Napartak ti garaw. Na, No nasustansya nga mintikan ka na. Pumigsa ka nga agtrabaho. Kat pumartak ka nga gunay. Ala, inkalutunan di inruar ko anatang. Ta mabisi na kaon. Siyak dito yan. ay unay ka dagiti adingwanan aya, tagiwarada iti basura. Ay, adaman mawalisanan. Unay matikas ta panagwalwalis mo manay. Nagbuntog kang agwalis. Siyak ti masikura na mangkit kita iti kasta agaraw mo. Ay na, aday ta ka manan. Dilaw ka man na dilaw ditan. Gagangay ti bakit Bumuntog ti garaw no mapanan ti edad. Ay, sus. Depende dahi tayo ti tao Kastaw ti agwalis. Nan, yag mo na ta. Kastaw Kastaw nagpardas na na matabuntog mo manay. Di ka nga nagsiday ti nasustansya. Nagrawot ka pa iti karne kung nasasamay. Managap-apgad ka pa Nala, ituloy mo nga rudan tagwalays. Tada pa aramida ki jay kusina. Marihuanay, gumatangak man iti asukar ken kapay. Ay, mabit laang pare Marso. Ay na, unay mo da ito nga uyukan aya. Naggatal ti karabugog ko. Ay. Mabit man lang. Apay, agsakit ka maray. Mangrugrugi nga rod sa titrangkaso pare. Ngam agimbagak mo't laang tanag tumarakon. Ay, sos. No kasta nga agsakit ka, irikip mo ato'y isturmaw. Ha? Awan akaram dagiti customer mo, iti kasta nga aramidam. Agiwaras ka mo iti virus. Ay na, saan mo't pare? Saan na bali ta agag-agasak? Ure pay. Ay, jak pala nga rod gumatang maray ta delikadaw. Narigat ni maakaran iti sakit. Di ta pala bangir nga istor gumatang. Pasensya ka na. Jak kayat agsakit. Kakaiso na ajak agsaksakit. Ultimo pa natin kat sa anak matamtamaan. Ta amok ngamin nga alagaan ti bagay. Ay. Sige, mapanakon maray. Gumatang aktuman nandito nung naimbagan kaan. Tanangamot ba si ti panagsasaom iti sabali at tao Marso, takababain. Ibagbagadan ang nakaarartika, gapoy tararamidem, takarugit mo ti pada matao. Likak laang tagsakay. Apay sika, no adda kaabay mo ama sakit, di mo kit adaywanan. Kayat mao, ti maakaran iti sakit da. Sana kasta, ngam aglablabas kamot. Pati ni Mari Juaneng, karugit mo kano pa yan nakasarita. Italang na dya, masakit nga raw. Jak pa'y kayat ti matay. So, jak kayat ti agsakay. Ay na, uray kasano, ti panaganad mo no talaga chimpo mon ti tumangad iti barsa nga, di mo mabalin alapdan. Oo, depende da iti tao. No amuswam ti bagay, bay am ngagsakay, talaga amatay ka. Ngam no ammom ataripatuan ti salon at mau. O matid daw ti biyag mau. Sige, mapanakaw tanay, aldawan. Sa paek man tagpasada itatap no makaaduak. Nay, kita manan ti panagmanehom Di ka manan agbali na kaskasirawn. Aginayad ka lang agmanehaw. Makapatuok kinabuntog ngagmanehaw.
Kasano ang makaado akiti mapasadaan no nabuntog ti panagmanehaw. Awan bambanog no kasta. Papanam na narita. Itulod nakman ni Ili Marso Barok. Mala, lumugan ka nga roda yung tamapantaan. Ay, di mo partakan tagpataray Marso. Unay kamatan. Kumpot kayo lang, nana. May mayat ti kastaw, ita makadanon tayo adagaw si di papanantayaw. Ay, na, tumayab ti karkarmak, no kastoy lang. Ay, isang lang mo dito yan, ta bumaba akon. Basta kumpot kayo, nana. Nalaing ti driver to yung naglugaran niya. Matuo ka ngagmaneho itinabuntaw. Kapag! Unay matikas dya pa nagpatpataray yung tatang. Napalabas kayo manan idikalman. Kas laki maro matikin na kaskasero yung agmaneho. Ay, dahita ti pangkitaam. Akabayatan na lumaklakay to'y amam. Pumigpig sama at ngagtrabaho. Umingamin teriknak. Isa pumarpartak mo titigtig na ikaw. Delikado tararamidan nyo tatang. Makapadanag kayo ma. Ay, veteranon a driver to'y amam. Tesa anak kaw. Awan tirong ba nga pagdanagam? Tatang. Oh, kita mo to'y kudil ko Kasla kudil tagtawon na ti 40. Super healthy nga amin ngay papaunag kao. Dayja iti mang papaubing kanyak. Tay kunada nga rudain. Ang gulay, pampahaba ng buhay. Jak tay ngamin kayat ti matay anak kao. Iso nga papaubingak. Dagitay lang nasustansya ataraon ti kankanag. Kanayon ti panag-ersisyaw. Ado nga ron ti mangibagbaga kasla inauna kanunina nangamda kayo. Dahi tangarot kahit naimbag nga raw, day baga kasla nanang kunjay inam anak ka. Ay, no siya, kanak amin na kayat ko akanon. Bakit ako? Manula atawanan tinabat-bati a panagbiag ko. Iso nga ipapas ko kit di timangan iti kayat ko akanon Agpada ta iti kapanunutan, marihuaneng. No talaga, chimpo mo ti maustal, chimpo mo na talaga. Wan nga rod. Ngam nila kay mo. Madlaw alaplapdan na ti panaglakay na. Wan kano di na kayat ti matay. Feeling na ka bumato dito rabaw ti daga. Patsin na launay, ano aywanan na naimbag ti salunat na, umatidog ti biyag na. Malapdam nga rod, no talaga akad dang maun. Nga rod makapasurun nga rod day jay nga asawak. Agpapaubing. Pasikat pay. Ipasikat na napig sa kanulat ta nga uray lakayan. Mangibabain day jay alakay. Agbras ka mamat manay. Di kan samot agbrabrasan. Yilo tangipon maon. Kahit agbabrasak mat, inaldaw nga agbrasak. Kasto talaga ti kolor to yung ipang ko. Yellowish. Wala nga once adilang ti panagbrabras mau. Ti panagbras ket tunggal malpas amangan. Kita am kanyak. Ang brasa kitag sapa. No oras ti merinda. Pangal daw. Inton oras manen ti merinda. Ken inton malpas ti pangrabe. Nalabos mo day ta panagbras mat. Mangirarit ka mat iti toothpaste. Kasta ti husto apa nagbras. Tapno nadalo sa kanayon tingiwat. Mamidwa akto pa'y agdigaws iti may sangal daw. Sika nga'y, mano kang agdigaws. Saan ka managdaldalaws iti bagay? No agsasao ka kung namalan na sino ka nakadalusan dito'y lubong, Marsaw. Pati siya nga asawam dilawam. Ibagbagak laeng ti aramidam. No kayat mo ti agbyag iti napaot. Ay wanam ti bagay. Dalusa makanayon. Pati nagitakukom. Di mo amo adalusan. Nagngingisit dahil. Kita man to'y kukaw. Nagdalaos. Ay na, mansa ti bulong daytoy na imansa dito'y kukuk. Kat no naman saanan, di mo dalusanan. Bye-bye amaw, nakasta. Kanun gayam. Agsina taman pa lang iti pagidaan. Ta kalablabat ay ulos kan pungan kaw.
Jak kayat ang maakaran iti ang dod jay ulas kan pungan kao. Tadi mo pa'y malabaan ti ulas kan pungan mau. Kahit malablabaan mo ta kanayon dagijay. Kanayon nga. Maminsan mo't ti makalawas alabaam. Sakit every other day alabaa. Jak amukang ka. Numakisina kay ti pagidaan ayos lang kanya. Awan na sakit bakrang ko. Kay kayat ko kay di pay Napanan ni tatang nanang. Wano, saan pa nakariing? Ay nasapsapa nga agririing dayjay. Alas 5 pa'y laang mapanagjagjaggingan. Talaga naalaga ni tatang iti baginan niya nanang. Naanad ka dagiti ipapaunag na. Kanayon ti exercise na. Ay wana, saan pa'y ngagpuypuyat dayjay Adda oras asursurotan na apan naturog. Mayat mat kititikas jay ananang, tamaya dayo iti sakit. Wana nga maglablabos mat. Karugay na pa'y dataon. Tako na mala na sino akadalusan ang nagsasaaw. Hagasam ta minuminuton sa mga alkohol. Ang uray na anad ka dagiti ipapaunag na no saan mo ta naanad nga agmaneho. Awan sarbina nanang. Day tangarog ti dilaw ak ijamayo. Sapay sana mabagbagaan no kwa. Nagpartaklat ta nga agmaneho. Matuukan ka nung amin no nabuntog ti pa nagpataray na. Kat di kay mauma amang bagbagaan nanang. Palagipan nyo ta. Oo man, madam. Ariglado. Iti sentraw. Ne, payakas di ti panagsaw ni Marso iti cellphone na. Ay, Kasla ipitan na ti busis na. sige, madam. Agyan mo na. Bye. Oy Marsaw, payakas sa tabusis mo. Kasla may ipit. Apay aya. Tilaman manlaw mo mat. Siyempre, no umubing ti rupa. Masapol asumurot ti boses. Naa, kahit asino nga rodya kinasaritam ngay. Pasahiros. Arkilaan na kanaw. Kay turod ko ijay kabangibang a barangay. Asino ang madam dayjay ngay. Apay nga muna ti number mo. Ay nabayagan a pasahiros ko na jay. Nabayagan ngagpatpatulod kanya. Ay, di ka gararamid Marsaw. Sa nagaputa ubing talangam ka umubing matarik namon. Kat sumapol ka mutan iti adayo nga ubing ngam siya. Ay, agtanang ka. Papananyaw na naimang. Umay kay lumuga na, tay tulod kayo iti papananyaw. Ay, saanan. Jakpay kayat ti matay. Nagpartak ka ngagpataray. Kakaisuna na pigsaak pay. Sanak ngagsaksakit. Ngambatayak iti disgrasya. Ay, saanan. Ay nagadong amuyaw. Ure na partakak, tanalaingak. Iti kabayag kon a driver, sa anak pa yan na disgrasya apulaos. Alakit dahin, mapankan. Nagurayak iti sa bali a pagluganak. Awan maluganan yaon. Siyaklaang tinagbiyahe. Apay aya apilitan nak Marsaw. Jakpay ngarod kayat ti matay. Apay aya apilitan nakamatay. Magmagnaak no awan pagluganak. Tata Marsaw, da kayo man ti arkila kapag luganan. Itulod dak iji ilay ta adda sarakag. Ay, katuwa da. Saan mo ta siyak ti nakapila? Sana balay, tayo pakadak iti nakapila tricycle, tata. Da kayo ngamin ti kayat ko. Ta, mabiitak ang makasangpet no da kayo ti pagluganak. Ay, kituwa na baraw. Siyak pa'y mati ko nam. Imawag dya anak mo itay kanyak. Napalabas na kakanumanan na nagpartak ti panagpataray mo iti tricycle. Ay kit agraras nga ro di tao. Samsambutan na ti oras. Isa pinartakak Ay di mo man irason dagiti pasaheros mo. Talaga kida siguda kasta ka. Agpakalaing kang agmaneho. Kasla ka la tumaytayab. Kasla ka makasisi ara ka na yung nagpataray ka. Si katakto pa yun di ti lugar tayo. Siyak ti kanayon nga arkilaan dagitay kanayon nga dardaras. Nang runa dagitay maladawan iti trabaho na.
Wano tayo adasamsambutan na. Siyak ti ayaban da nga arkilaan no kwa. Diyak amukan ka. Natangken ti ulong. In ka man kindi agidadang iti pagdigos ka tanay. Natapo kanak manan. Saan nakakomportable no kataptapok ti bagay. Manganan, Marso. Ne, apay akong di basa kay ti Jariyaw. Nangalaam dita. Ay kat ginatang ko Mayat ka na uti agbasa-basa iti Jariyaw. Ta ma-exercise ti utag. Tapno saan alumakay ti panunaw. Anya? At dapat nga ron nabasak. Napintas gayam ti panaglangoy nga exercise. San lagayam a panagjogging. Pati panaglangoy kan panagbisiklita kat napintas nga ehersisyaw. Day talag papaubing matamom nga ramidan. Kasla da pagpapaubingam. Ay sas, agatap ka manin ako nak. May salaang tirasaw no apay nga papaubingak. Ken no apay nga ay aywanak ti salon at kau. Jak kayat ti agsakay. Jak pa'y kayat ti matay. Nawatam. Ay sas, apay adi nakrineeng. Aldaw mo't gayaban. Sapay alas 8 titulagan may idya pasayros ka. Nay, alas 8 Kahit apay amok nga rodayan no ada biyahe mita. Sige nga, agdi ko sagbit agrubat akon. Sa bagay, napartak ti gargaraw kaw. Mabitla na ita. Kaya na ita. Mala, itimplan ako ni ti kapek ta, igupak no malpasak ng digos, bakit mabiitak lang ang digos. Masapo na sambutak di pasayros kaw. Tagalan ti amangtad ititip na day. Sayang no aglugan iti sa balay. Partakak patyag pataray. Nagbuntog mo't na ita sarsaron nuwi kaw. Bertikak manlangan nga rekorbaan. Namasaman kaw. Nanang, darasan niyo, mapantayo sa ospital. Ay naday tuyan ti bagbagakit. Pinartakan naman siguro ti panagpataraynan. Natangkan to matulo di amam. Ay na masurona ka madanagan anak ko. Alakit din, darasan yun. Intay kita ni tatang di ospital. Isarayan tabalayo. Nabiyagak ka di pay. Ay, kawan Ay na, una yan ti kasta alang ang marsaw. Kat, kumusta ak ngay? Anya tinadali kanyak bakit? Nairis taropam. Nadait tamuging mo. Nagdakkel ti sugat na. Basta, ado ti sugat mo. Kahit nagitay dalam kas kadakid ni ken pusok ngay saan da anaan-anaw. Saan? Ay, agyaman ak. Sanak pa'y kayam anatay. Kunak lano natay akaw. Ay, agyaman ak. Nagpartak kayo kanong amin nga nagmaneho, tatang. Nagubertik kayo kanong amin iti kurbaan. Kunak ano awan masabat kaw. Kahit kumusta di nakadumpar ko ngay. Jayla kanulugan na tinadali, tatang. Ngamjay tao, saan? Da kayo lang tinadangran. Ay, jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa'y ti agbiyak. Naanad kayong agpayso itikan kanan nyo, tadiyo kayat tagsakit. Hindi kayo nagananad ang nagmaneho. Awan useless ti panagday-diet yun, nakasta. Uwan nga raot. Uwan. Amok taon na maminsan. Pagadalak na ito, yan napasama kanyak. Ang yaman ak Diyos ko. Tas ibibiyagak pa'y.
Ta ngayon na imbaga na kaon, agbiyahe ako mamanan bakay. Ay saanan, inton kuan madisgrasya ka manan. Amangan no ipatay mo no sumaron no madisgrasya ka. Saan na tricycle ti ibiyahe kumanay. Kanya nga rod ngay. Jeep, ay nakarkaron na. Kan pangalaam ko matigatang mo matitijip nga ipasadam ngay. Saan ajay pedicab? Anya? Adamot agpaspasada a pedicab di ti lugar tayaw. Kasjay laangan ti ipasadak. Makabannog ati kasjay. Sa nabalay ta exercise kon ti kasjay. Napintas iti salon at ti agbisikleta. Kemakamo ka nga rod ah. Ang ure kasjay ti manehaw maganad kalata. Di ka man na nagbalin kasiron. Wain bakit saanin? Promise. Jak pa'y kayat ti matay. Iso nga agan anadaktaon akanayaon. Para! Papananyaw na. Inak man makitsinda. Kaya't siya ti makilugan kanyak. Wala, tasanan at tricycle ti man manihong baraw. Kaya't ko ti pwede ka ba pagluganan? Kanabunbuntog basay. Sana kamatay iti nervyos. Ay wain. Jak kayata ti gumatang iti tricycle. Ta mabuti nga ko na madisgrasya nanaimang. May at ti bisikleta ta exercise kumatlaan nga. Ay katuhan na. Mala, mapantangarudan. Sige na. Medyo parta kang basay. Tanabuntog mo't launay marsaw. Ay, pasangat dito'y nana. Narigat tiyag pidal. Ano sa nyo labasitan? Beltran, Aldawan, apay di ka mapanagtrabaho itay anak ko. Ay na, aldaw man gaya man. Jak pala na ipapas ti maturog. Ngam agsapa maran. Sumrag ka iti trabaho mo no saan. Sumragak Sayang mati aldaw ko na jak sumrag. Bumangon ka nga ruda na anak ko. Agmurmuray kan, tamangang kan no madamdama, nakaluto ako. Ay na, una yan ay ti kasti apyag. Nagrigat tagbali na pobre. Tano di kag trabaho, awan pangalami ti kanam. Naimbagpay ka dagi ti babak nang tanagmayat ti biyagda. Uray saan da ngagtrabaho, agbiag dalata. Ang no da tayo apobre ti saan ngagtrabaho, ay awanan. Maulser tayo. Ala, anusan ta at ibiyag ta anak ko. Anya nga ikat saan tamat nga rudabak nang. Kaano nga tama ta bumaknang tayo nanang. Iso ajak mangas asawa, ta kastoy mo ti panagbiag tayo. Lumakaya ko na baro, ngam awan pailat asawa. Kat mga asawa kalata, ano kayat mo anak ko? Basta nagagat ka ngagtrabaho, mabiyag mo ti pamilyam. Manjak nanang. Mabuti nga iti responsibilidad. Tanda ni Jack to, may mapakanan ti bagik. Mangal-alak pala ti pakanagmat. Ay, saan nanang? Ay, nagpunod. Huwag nga raw. Imulagat naman ti init nan. Di tayo mo't mabalin ti aglinang ta nakabantay ti bus tayo. Un nga ruda, agkanta ka man kit di manan Beltran. Pangikat iti banog. Oo. Tangdanan dak atag kantaak manan. Un, ikanda kay ti pang merienda pare. Agpasaw. Un pare, ipangakat mo man tay Ilocano kantam. Ang kanta ka, tay i-video ka. Ay kayo na. Dahil talaga yam. I-video na ka raw. Ang mga no makita na kanibos nga agbid-video. Saan? Mabit lang mo. Pimanawan ni boss. Alang nga raw. Itanbiyag ko ti oras na danunen, ti inak isisina panawan kan. Dawat kuket di ka kuma lumlumda. Pare, kita ang tayo video ngayon i-upload ko. Ha?
Apay, inyapload mo aya? Wan pare, katni, nagadumat ti views nun. Ha? Ay, unyod pa iso. Talaga nga viral day ta. Ta napintas nga minti boses ka, pare. Diyak nga rod ninam na mga ag-viral to'y kantang pare. Ado nga minti nang i-share. Nay, mayat nga rin ba? Sumikata kung ano kaskasanaw. Agkanta-kanto pa'y pare. Tay-upload ko man. Ay, sige ah. Basta tayo pang merienda ka. Danag mo na yan. Beltran! Ay na, Beltran! Ayan mo! Adal dito kusina na nang. Agkap-kape ah. Ay nanak ko, aya. Sikat ka mo, kaya mo. Kada adda masabat kong amamok ijay ili itay. Sikat idamdama ganda. Idayaw dati panagkanta manak ko. Wan time pusmot ngamin ni Jobo at Tumboy di kantak. Ang amte kamalina. Imbaga na pala construction worker akmat. Kastamat tinsurat na itipos na. Singer na construction worker kunana. Mayat ket di anak ko. Agbilibdakan ka. Wan mat ka di ngam nagadon tinyaplo ni Jobo akantak. Pagkukwartaan naksamot tin na di atomboy. Manulat itid na tangdan kung agkankanta. Pang meriendak lang. Adda ngamin mangmangag ko kahit. Mabali na pagkwartaan ti panag-upload iti video iti social media. Ha? So asaklangan ti mang-upload iti kantak iti account ko. May mayat pa'y. Pare, agkanta ka manin. Ta-videoan ka. Ado ti ag-request pare. Saanan pare? Nagkanta akman. Siyak ti mang video iti bagbagay. Ta iti account ko ti pang-upload Ha? Ay, kato na pare. May mayat man na. Sige nga ron. Pagkanta to. Tado ti mangururay iti sumaron na akantam. Ado ti fans mo, pare. Uy, amok na ita pare. Kastoy gayam ti feeling ti sikat. Kaslaak artista ni ti panagriknak. Esos. Agsasaron nun nagitagchat kanyak. Ay, pilyak tayo napipintas. Tayo suda lang tiriplayak. Bay amo na kita babakit ka lalakay. Ignore ko na kita. Nagitay chicks lang tiriplayak. Beltran, Rabiig. Apay, di ka pala maturaw. Makarungrun ta cellphone mo. Diyak makaturog anak ko. Ay, sige, tarumarak pala ang nanang. Mapanak di balkon, tapno saan kayo ang madisturbo. Hello, Beltran. Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Makapainlove. Ha? Kat, kumusta ka? Ay, kastoy Nasaya at mutlat ta. Uray kasano tirigat ti panagbiag. Aywan, ada ka di wayam intun bigat? Awisan ka kuma. Adamot trabaho na imi. Sayang mat kami ti maswildok no aglanganak. Mano kaya ti sweldo mi ti may sangal daw? Aglangan ka, bayadak ti may sangal daw mo. Sika makaamu ka. Agsarak ta intun bigatan niya. Kaya't ka ngamin na makita iti personal. Inta mga nitirwar. Kalpasan na, inta agpasyar. Ha? Ay, kwa? Awan mo't kwartak. Siyak ti makaamu iti gastusan ta, Beltran. Di mo pa kadanagan day ta. Ha? Ay, ala makaamu ka nga rod, Noemi. Pasensya, Noemi. Medyo naladawak. Okay lang, Beltran. Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Uri saan kang agkan-kanta, makapainlove-love ta. Ay, main inlaba kun. Ha? Ay, awan rakas na. Ta awan mo't nobyak. Si kakidi Amangan mo ang nobyo, wano asawam. Single itan, Beltran. Aday di nobyo ng nagsina kami. Ang sa anak agwapo. Imposible akayatang nak. Sana balen, ha? Tinapatag, gwapo ti boses mo.
Makapainlove ngamin ti panagkankantam. Ay, gayam. Apaman ang malpasta mga di ti restaurant. Agawit ti iti balay mi. Yam amu ka kanang iti tadakkel ko, wen? Ha? Nay, kababain samot. Sana kabaknang. Awan ikarakarit ko. Basta agawid ta iti balay. Proud ak launay ngamin amang yam amu kan kakadang iti tadakkel ko. Kabagays, kanayon samot na rumor ni Beltran nga anak mau. Kanayon na makita nga agpailik at nukwa. Wan nga rod kabagis, addan sa mapan na sarsarakan ijay ili. Asino nga'y? Jak amo adumot dagiti fans na ang mga wawis kan kwa na iliblibreda. Fans na itay. Iti panagkankanta na iti social media adu ti maayatan iti boses di ka anakam. Ayun kaya man niya. Nalaing nga may nga kanta di ka anaka. Italang matmanad nga irwar na na di at talintuna. Wan nga rod inlumlumeng na day chay at talentuna. Naimbag ta pinagkantada idi pagkonkonstruksyonan na. Impusda iso nag-viral. Kahit apay saanan nga trabaho. Din sa mapan makikonstruksyon ay. Jaka mo ununaan na mo ti mapan makisinsinnarak ngam ti mapan nagtrabaho. Ay kat bagbagam to Ibagam nga igad na tagtrabaho tapno makaurnaw iti pangasawa ng tao. Oh, inkay gatang ti bagas kan si Dan tayo nanang. Makitsenda kayo, taal daw ti tsenda ita. Nay, nangalaam iti kwarta manak ko. Inted tay fans ko. Maayatan da ngamin una iti panagkankantak. Anya, Gatangan nyo amin na masapsapol diti balay. Umanay mo't siguro daytan. Sobra pa'y kit di daytoy Ngam, apay, di ka manan sumrak iti trabahom ita. Saan na? Masadot akong nagtrabaho. Nagrigat kag construction. Sana bali, tadamot fans ko amang mangtad iti kwartak. Di ka mang namnama iti itadakan ka, anak ko. Tanarigat no mairuam ti bagim iti kasta. May mayat matlaeng ag trabaho kalatta, anak ko. Saan na? Bambanugak la ti bagbagik. Agkanta akit di ngagkanta. Tapno umadupay ti fans ko. Ket umadumot ti mangtad iti kwarta kanya. Ay sus, umawagan ti may sang agchat-chat kanyak. Hello, madam. Hello, Beltran. Mabalin ka di nga awisan ka intun bigat? Agkita tayo di plaza, tapagam-amon ta. Kaya't ka ngamin makita iti personal. Ha? Ay, kat una. Awan kwartak, madam. Pasensya Nakurapayak lang amin. Di mo problemahan day ta. Tasyak ti makamu, Beltran. Basta agsarak tawan. Ha? Ay, wala. Ariglado, Madam Joyce. Mangan ka laang, Beltran. Di ka agbabain. Agyamanak, madam. Di nakman awawagan iti madam. Si kakit di mat. Joyce ko namlatan kanya. Among Beltran, singar matlaang tinagbalin nga ex ko. Ha? Kasta ka day? Witness ko ngamin at talaga ti kumakanta. Naglakaak amain in love iti singer. Ha? Ewan, di mat ko nam nga awan pa'y nobyang? Ha? Awan. Awan pa ya talaga, Joyce. Ewan, alaam da ito'y. Naimbagla ang allowance mo. Di mat ko nam nga istambay ka ita. Wan nga ron. Diya akong simra ka di construction. Tabi si akmot nga minan nga kankanta. No adda ka sa pulam, di ka kumaagbain amang ibaga kanya, kwan. Ta si dada anak amang tad iti kwarta kan ka. Agkasarta ko man, Beltran. Namin adun nga da napasama kiti nagbautan ta. Saan kumapay nga itanoy, mi? Saan pa pa yan nakasagana? No siyak, nakasagana akon. Nusyak, saan pa yan? Pampanunutot nga min ti inak. Ado ti an na yun na iti bagina.
Saan ta matabaybay anti inam nga uri agasawa tanton? Basta saan ta pa'y ngagkasar, di ta ko maagganat. Adan samat nobya jay anak mau kabagays. Adamat nakitak akakuy-kuyog na di kalman abalasang. Kunana mo't afans na kanulaang dayjay. Fans na lang nga magkibkibin da. Kunana mo't akas jay kano ti kinadungo dagi jay afans na kabagis. Adu ti kakuy-kuyog na afans na. Agkakanat a babae. Kunak nga rod amang pilin iti armen na kadagi jay. Ngem kunana mo't nga aguray pay. Sapay kumata siyakla ang tinobyang Beltran. Sapay kumata di naktulukwan. Si kakit di Amangan no isukat naktaw, tani, nakurapayak lang. Saan ko abas ta iruk matibagikan ka, nukas ta ti aramidak. May mayat ko mga mino nagkasartan. Ang urnungak pa Joyce. Jakmat kayat na sikat ang gastos para iti panagkasarta. Okay nga Rod. Sikat ti makaam mo, Beltran, honey. Mayat gayam ti adu ti fans na nanang. Adu ti mangtod iti kwartakin ka. Ibagam mantag pa'y sukanyak, Beltran. Fans mo laang dagijay wano nubyam. Fans ko lang nanang. Kat sa nakalalailo kayo iti tunggal maysa. Sabali tay agnagan iti noyme. Sabali pa'y tay Joyce. Dakkel ti panagkurso na da kanyak. Ngam awan kayat ko kanakwana. Bagbagayak lang na, takababain mo Kanayon dak nga ikan iti kwarta. Ay nanak ko, di ka lagbain iti kastangar aramidam. Nagbalin kan asadot. Manipod adamang mangtad iti kwarta ken ka, anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Agtrabaho ka, tapno adamot kwartam. Saan nga rudo na masapol, nanang? Aywan, kasangay ko inton Sabado. At namang sponsor iti birthday. Ang saan na dito balay ti pagbirthday? Iti may sa kano a restaurant. Anya? Isungag sagana kayo, ta mapantay to nanang. Kakaiso na nga damang sponsor iti kasangay ko. Honey, yam amunak magkadagiti gagayam mo Iba nga masyak tinobyam. Noemi, di mo kumaya si dagtirupa may tirupak. Apay, iba inak samat. Ako Beltran, sweetheart. Happy birthday, manan. Apay nga inagkam tinobyok. Anya nobyo ngay bagbagamat. Kat no siyak ti akin nobyo kin ni Beltran. Joyce, Noemi, gusto ko man. Di kay agapa dito pangasiyo. Beltran, anya ti kayo tasawan da ito Pudno ka di ti bagbaga ta babae. Di ka agbalin nga agraraman, si ka babae. Naamangan no anya pa iti maaramid ko kan ka. Pangaasiyo, ipagpagapuyo ko may tikasangay ko. Iba inandak ko mamat, di kay agapa. No di kay agsardeng, nasasaya at la pumanaw akong. Nay, apay nga agim impake ka, Beltran. Papanam, kan apay, nalpasan ay ti program ije restaurant ang nakaangayan ti kasangay mau. Imanawak ijayan ta, aga-apa damutan. Pumanawak pa lang, tayo nakaagsapol iti pagtrabaho ki sa bali a syudad. Anya, apay nga'y akala at ti ipapanaw mo. Diyak kayat nariribo ka biyag nanan. Kayat ko tinaulima ka panagbiag. Di ibagbaga ti ayan ko Tanag-deactivate ak iti FB. Bukod mau ti basit ako sinaken si arditi kwarto nga abangam adeng. Ang yaman ma'am. Ada ka di down payment? Ay adang, tangay ko na makurang ti kwartam. Sige, uray sa anon. Uy, ang yaman madam. Anya trabaho mitayan? Awan ma'am. Agbiro kak palang. Sige nga Rod, panawan ka pa niya. Tay nakagluto iti naimas asidain. Hello, umay kapadigwan iti sidam, Beltran. Ay, agyaman ma'am.
awanan yaman na. Ay, wang gayam. Balo akon. Ha? Balo nga agberbero kitag balina. Katakunay-nay na. Ah, eh, Di mat ko na maabaro ka. well, madam. Apay, di mo kaya't tibalaw. Ubingak pa'y mo't. Adun to pa'y ti mangibagbaga aportis ko lang kano. Nga oray sinyo akon. Dakkel ti balay ko apapaabangak, Beltran. Oray saan kang agtrabaho. Mabalain, tadakkel ti malalak nga abang ditoy. Ada pa'y sa bala papaabangak ah. No kaya't mo ipasyar kantaw. Nagdakkel mo't ngagpaiso ti may sapay apalay apapaabangam, ma'am. Wen nangina ti abang ditoy, ta dadakkel nga apartment ta gitoy. Kan adapay transient ko ay di bangir a barangay. Ha? Nagadumot ti papaabangamon, ma'am. Wen problema nga rod no. Asinon to ti pangipatawidak tawam mo anak ko. Iso ano kaya tenak? Si kantaw ti mang tawid kadagitoy. Sapay jakon agpahaot dito'y lubong. Ngamin ada nadagsen a sakit ko. Ha? Anyat sakit mo? Ay, ada cancer ko. Kahit saan ka nun ang maagasan. Urayak laangan, ti patay ko. Anya? Agawid ka anak ko, tasangwam dagiti nobyam ditoy. Agkarasublida dito'y balay. Ibagayaw ta ng asawa ko nanan. Anya, At da bakit anobyak dito syudad? Baknang abakit. Iso tipilyo, ta adayo anabak nang nagita fans ko. anya, ay tila sasawambot. Kan sana bale, ta mabalo ak tumutla adagos nanang. Anya, taapay mo. Adda na dagsa na sakit na. Kat adda ka nung taning tibiyag na. Iso ano mabalo ak, sakto timang tawid iti kinabaknang na. Anya, ay sus, di ka agdardara sudos ng agdesisyon anak ko. Agpanunot ka kumaan na imbag. Nay, adda nagsardang anapintas alugan iti sangaw, darling. Ha? Ay sus! Addadan! Ay kunak no sanda matuloy nga agawid! Ay umay ka Beltran! Aglimang kapaylaan wine! Isisilid ko ti paglimangam! Ni, apay apaglamangan nak. Belinda! Anda kami! Ay, Belinda! yes sir! Wan! Umayan sir! Mabit lang! Asino da dyan, Belinda? Ay, basta sumrag ka ni Tisilid ta! Darasam! Talaga sukir ka, Belinda. Kunak no nagnakam kan, ngam saan pa'y matlagayam. Nang iyawid ka lat tagayam iti lalaki diti balay ko. Ay, kuwa sir. Sorry. Sana na maulit. Last night to yun. Ala, inkagimpakin. Tasukatan kan a caretaker ko. Hindi na kumamatikaten sir. Maasi kayo kanyak. Belinda, anya ti kaya tasawon na ito. Ay, Ala, lalaki. Tulungam nga gimpakit anubiam tapumanaw kayon diti balay ko. Inulbudan nak, Belinda. Kunam asi katilan lady dito, ngam caretaker kalagayam. sorry Beltran. Ulbud kamat gayam abakbakitan. Sorry ka din Agawid na ijay probinsya mi ta datalon ko ijay. Nalawat italon ko. Saanan? Ulbud kan tumot lang. Awanon ti patsyak ni bagbagam. Isungag sinatan. Beltran, maasi ka kumamot kanya ka. Di nakpanawan. Nailawantan. Ang mga nagsikugak. Ag binulanak pa yung amin. Agtal na ka. Di mo mayalis ti alipuspus ko. Sanay, naimbag tanagawid ka. Kumusta ka? Ang paya di ka pulos makontak. Nag-deactivate ak, Jobo. Isumat na gaya ma. Kan sigurado nga rod. At di mo amuti naramid dagi jay duwa nga ex mo. Ha? Apay? Impus da kay TFB. Kat nagalas timbagbaga day jay. Nagado ti bashers mo pare. Anya? Iso ano siyak ti sika. Kasaritam dagi jay ex mo.
Ta idilit dat impos na. Takababayin kan. Anya? Ni, Ante Berta, ni nanarita mo't jay limabas dito'y sango ti balay. Di mo't pumampansin, kat sigud mo't ang nakaisam ang lumabas day no kwa. Saan ay ang best friend kayo, Ante? Idi ngam ita sanang. Linaksid kon agayem dayjay. Ni, apay nga, Ante? Nabayagan adi kam agpinpin nansin iti daytarita. Ay naudi kan iti damag. Tanabayag ka mga min anagyan ijay syudad ka anakan. Aya. Ay, isumot lagayam, Ay na, noan yaman ti diyo pagkinkinawatan, urnusan nyo kumalatan, Ante. Babakit kayon? Manulangan atawan nyo dito rabaw ti daga. Agkapya kay Kidin. Ay na atidog pa'y tibiyag ko kaanakan. Dayjay arita Ang mga numataya dagos dayjay tanaglukmag. Madlaw asaan na healthy. Di yung maibagat ti kastante. Tadite ang mutigasat tayo. Basta siya. Masiguradok ngagpaot pa'y tibiyag ko. Apaya kasta tila nga masimang pa. Kaslada kaguram, Rita. Di nakman ka sarsarita, gudaw. Aging gaita, agburburak pa lang ti darak kang ka. Anya manon ti basol ko aya. Aging dadamag ka pa lang. Apay di mo amo dagiti basol mo kanyak. Awan ba't malagip ka? Anya tinaramid ko idi kalman aya. Ket naggapu akmat iji bangkag. Idi kwan. Napanak nagsakati ti kanan ng iti kalding ta. Idi kwan. Nagsakdo ak iti pagdigos maw. Awan ba't malagip ko abasol ko ken ka? Saan nga idi kalman? Basol mo pa lang idi. Idi panawan nga inararam mo ni Berta nga ex mo. Apay di mo malagip? Ha? Ha? Ayunay kamutin bakit? Dekadan tinapalabas manipod ide. Kanya kumano dikadan. Isu siguro asana nakiasasawa ni Berta. Isu ang nagbaak. Taur urayan na mabalo ka. Tilalablabi demag. Bakit kinlakaitan maalampay laeng matyagimaon? Likli ka man pala ang tirumwar dito balay. Kasla ka mga min nagpatpacharming dita ka aroba tayo nga ex mo. Nagado at trabaho ko iji bangkag. Imbag ko maano matrabaho amin na gijay. Siya kung timapan. Basta talinad ka pa lang dito nagtibalay. Tapno maliklikan ti panagkita yu adwa. Ket no di ka makapagbayag iji bangkag. Kasano amalpas ti trabaho ijay ngay. Kat ikarigata ka, basta di kan rumrumwar. Aga patan no tubngaram ti kaya kaw. Tumayab amin na kaldero kas kada plat-plato dito'y balay no labsingan na. Gumatangak man iti kagundwat kilo akarne ti baboy, Mila. Nay, si Kamo gayam data gudo. Ito lang mano na makita ka. Long time no say. Wan nga raw. Jakmat ngamin makarwaray. Anyay tayon tay katangam. Kagudwat kilo akarnit baboy. Oh, ato ti bayad ka. Mabitla nga raw. Itamang paya si katimay gimatang dito tersina. Siguro te apo ko yung kandirito ti babaon yung nga umay gumatang nga. Anda ngamin ni bakit ko iji bangkag. Katadamot klase tay apo ko. Awan mo't sabali amay baon ko agumatang. Sapay aldawan. Balunak pa'y ni bakit ko iji bangkag. Nay, apa yun nga isutag trabaho iji bangkag. Si kakumaata si katilalaki gudaw. Kastamot ti kayat na. Bayam di taa. Gudaw! Ay sos, anday tamod to ni baka mo. Alamon ti ginatang mo tagawid kan gudaw. Ha? Unay kamagtan gudaw. Iso malagayam ngawan mauray ko abalon ko ha. Taday tala nakisi istorya tinay Jamila tinararamid mo. No di ka pa nalabsan iti tersay na ang mga nawang pa'y planom nga gawid. Limata nga klaeng. Sana ka nakistorya. Inliklik ka lang arudo ni tinay Berta. Insublat mo ma di sa balimanan nga ex mo. Manay. Huh? Ayunay kamutain. Awan lat di mo malaglakip.
Napanak lang gimatang iti karnay. Lagi pemanan tinapalabas ako nak. Di kan mapan gumatgatang inton sumarunaw. Kadwag ton tagpaleng kay Jailay. Tapno di kan romromwar. Anya laengen nga iti aramidak bakit. Kag panunot ka matay, ti mabalin mo nga obraan dito nagtibalay. Asaan na nanas ka na rumwar ka. Day talag patpatcharming tararamidam kadagita nga ex mo. Ha? Bakit? Agudong ka kadiita. Wine, mangpalengki akiti pang dua alawas nga bastuta. Tapno di kan romromwar. Igatangan nakman nga raw iti paradait iti sapataws. Ha? Tangay di nakparwarain, adda napanunot ko apagkwartaan nga ore adda aklang diti balay. Napanunot ko ti agnegosyo bakit? Mapalin ko apagkwartaan, oray adda aklang ditaoy. Anya mo day tangay. Amok ti agdait iti sapsapataws. Ta natawid ko iti day di tatang dayta. Nalanga raw. Ilistam nagitigatangag. Mangipas kilak tumutan iti karatula di tasango ti balay. Tapno mo dagiti tattao nga agdadait kay ti sapatos. Kas kada sandal amalaglag ti swelas na. Alang araw bakit? Ante, nagmayat ti negosyo ni Tata Gudo. Amo nagayam tagdait iti sapatos. Ay wen, nalaing nga agdait iti kakasta ni Gudo. Sinursuruan nakto pa ide. Ngamawan lang amin ti aanusak ide. Ha? Ni, apay ko mga isuro na kayo nga agdait iti sapatos nga ante. Ne, di mo amo aya nga ex ko ni Gudo. Ha? Ay! Maawatakon! Isumulagaya makagura na kayo ni Nana Rita, ha? Itatambo mon kaanakan. Maawawatam kumalatan. No kasjay adi pumampansin. Insecure nga min day jay a babae. Angam, kasla ko nada nga ado ti ex ni Tata Gudo dito lugar tayo, anti. Guwapo ni Gudo, idi kaububingan na. Kan oray to pa'y itaalakayan kat nataerlata. Isu nga ado tinagbalin nga ex na. Ngamday jay arita. Oho! Pinikot na laang ni Gudo. Isu anagtinag kan kwa na. Aniya? Ay na, no nagpipintas kami amin nga ex ni Gudo. Ni Rita ti kaalasan. Nga miso matinagtinagan ni Gudo. Nakaro kayo mo, tante. Kat punumat ka anakan. Anyan? Nala, irwaryo man kiti dagiti nalagka pa sapatos yo. Ipadait tayo man ka ni Tata Gudo. Bareng nalakalang ti singir na. Nagnginang amin ti padait ti sentro. Mala, mabiit lang nga rod ka anakan. Oh, dati bakit? Ito tina sa pulak itagmalmalam a panagdadait ka. Nay, adama na urnong mau. Uy, kastapay lang itaa. Ang ambinto nagbaybayag. Dakdakkel ton tibirok ka. Kahit asino mga nagiti customer mau. Estudyante ti kaadwan a customer ko bakit? Adamot maestra ang duadalaang. Nasaya nga rod Basta di ka rumrumwar dito'y balay Agpatingga ka lang di taparaangan, gudaw. Nay, adaman na dait mo sapatosan, lakay. Wen bakit? Nanagana kung dagita tapno saan ngagsisinukat. Umay nanto alaan dagita. Na, aguray ka. Berta, Mela, Mamita. Na, apay ngay? Nagan mo dagiti ex mo dagita nakasurat ditoy. Apay, anyat kata sa unday toy. Isuda lang, ti customer mau. Saan ba ta? Naira na laeng ang nabati dagita. Napick upon dagita'y daduma. Ay, sardang mo tagdait iti sapatos. Huston day ta dait. Apa yan? Kakaisuna nagpigsa to'y pagsapulak. Kaslani ka mo tagpampanunot na bakbakitan. Dahil tala kayat mount ni masursurot. Agruam kami tayo na bakbakitan. Na, kahit lumaban kan gudaw? Apaan na kon?
Gapaw, tadikan maawawatan. Tungtung palak matami na kayat mau. Ang adulat tamot ti may bagam asan anasaya at tsakon amaw ti pagluglugara. Di husto ti atap kaw. Apam maranglaang na tapanagdadait mo. Ngam kinapudno na, dahi tatiwagas mo. Tapno makita kan makasaritam dagiti ex mo. Ay narita, adon atawon tinaglabas. Ngam di ka pala nakamove on. Nuag sasaw ka. Kaslay di kalman lang ang napasamak dagit ang ibagbagam. Di ore man 50 atawon tinapalabasan. Ammo kasi lalagi platakan ka dagiti napalabas mo. Dahito iti sapatos mo, Berta. Ay naagyaman nakgudo. Kunaklakit din no dyan mausar da ito'y. Imbaglaangan ata nalagip mo man ng tiagdait. Wain, amangan no maudin dahito. Isardeng kong tiagdait. Daumanay la pangap-apaan ni Rita kanyak daita. Anya, ay so sayang mo't sapay nagpigsa. Ay unay mo't ni Rita. Di pa ila nakalipat nga aging gaita. Uwan nga raw, makaumang arudan tikas di nga ugali na. Malang arod godo, panawan kan tama nga numasang petanak dito di asawam. Diyak lakit di kayat ti gubat. Agyaman akmanan. Imbag na nakapasyar ka, tunay anak kao. Kasarita man na itainam. Agbalansan ta tila mapampanunot na. Apay nga minaya tatang. Anyat mapaspasamakan ka na kayo. Taninanang mutan ti adda ijabangkag. Kat da kayo ti agtagtagibalay. Dahil ka inam ati pagdamagam. Apay ayan nanang. Ha! Ampang to mga mindagita nga ex ni tatang mo. Nakatalikod labasik. Kaslada pusa na di makatal na nga umaligid di tamam. May samot tamam. Kaya na mo. Ay na, talaga gayam nga awan nagbaliwan yung nanang. Naimon kayo latta. Sa bali itanti panawan tunay. Ang mga nagbalaw tayo langan kat intaray dan tamam. Iti da ito akin alakay ikaw. Maaramin kupay ayabot na ita. Sumardeng kayo nanang, tatang. Di kay agapan. Lakay kan bakat kayon. Ngam kasta pala ti pagap-apaan nyo. Nakayumot nanang, lipatan nyo nga minin tinapalabas. Itanam yun kanilipat, tanapalabasan na kita. Ala, auntie. Siyak ti madanagan kada kayo. Sigurado kayo kadi iti dayta a foreigner? Nabayagan ngagchat-chat kanyak daytoy kaanakan. Ngamjak lekas kaso. Tadyak nga rod kayat ko mati foreigner. Kun bay sa ubing pay daytoy. Amangan kunak no paglulukwan naklaang iso nga inaram nak. Naggasat kayon ngay? Nagpaiso akayat na kayo dayta nga afam, auntie? Agbiyahe ka no nga rod no next week. Mapan ko sa baton. Bayam, auntie. Kuntakak ti kasinsin ko iti syudad tap nadakadwayo. Nakasarita kunti kasinsin mo. Imanugot nga ijayak pa ilang nga agnaad bayat ti panagururay ko. Ay ka, nasayaat nga rod ano kastante. Angam ne, aganad kayo Makaumat ti kastoy. Anyalangan nga iti aramidak di ti balay. Agmulmulang lang. Di ko mga minpag-imunan ni nanang atatang. Awan mo't nga rodakas nga aramidag. Sobrang amin ti kinaman nangimon na itainam. Amo lang amin kahit adyak mo't inayat iday. No di na ko masinulisog iday. Saan ko mga iso tinagbalin nga inam. Ni Berta ko mati inam anak kao. Tatang? Di husto pa'y lang di kunak. Nga dapay larik nam iti da Bertago daw. Umak nga minay na makangkangag ka na kitang ibagbagam. Paulit-ulit. Agpay sumot adi ka inayat iday. Napilitan nakla nang ikasarkan ka. Kaputa nagbutungak iti espada da iti tatang mau. Iso talawa kong tainam tunay. Makamulitan kag may sa. Tatang, papanan nyo nga. Gudaw, agsubli ka! Ay, tunay, kamatam dya, ma'am. Bayan nyo pala ang kumangag panunot ni tatang nanang. Agsublin tumat laday jay. Ayan ni tatang mon ngay.
Di matagawid ang tunay. Murahin tayo latan ananang. Sapay awan cellphone na. Kasano nga makontak tayo? Di umot ngamin inggatangan idi di cellphone na. Mga nusaran na lang ag-chicks ti cellphone. Iso nga jak ingat gatangan. Oray sanan. No maminsan, jak mababalaw ni tatang no apay apimanaw. Nalabos ngamin, tiki naman nangimon nyo. Ay kuyugan nakman kay dito na eh. Mapantay dya balay ni Mila abalaw. Ang mga no dya tinapanan ni tatang mo. Anya? Tila'y bagbagayo. Uno saan? Ang mga no napan dya balay da Berta baak. Kuyugan nak. Saanan? Di kaila mabain. Apay kumaama pa ni Jengay. Tila at atapan nyo mo't nanang. No di na kuyugan siyak timapan. Ha? Ni? Anyat masapul yun na narita? Ada ni antim agarampi nga, trima. Ay, awan ni Auntie Berta dito'y nana. Ay, kunakon kahit nagtaray dalaki din itasawak. Ha? Ala, apay ko mga agtaray da ka, awang matrelasyon da nana. Ada, amok nga awan formal break up day. Amok ka delimlim madakan niyak. Traidor na diyang antem. Sarampiting nga bakbakatan. Ala, saan na pud no day nana? Ha? Ni, adandaan ti nana. Ha, nasaya at mat. Agrin nisot kami man. Come on, sweetie pie. Let's go to our house. Okay, sweetie pie. Ha? Ala, insangpat ng ti foreigner na nobyo na. Ala, nagwapo. Ha? Foreigner? Ada boyfriend na foreigner? Wala na. Kas makita yung mat. Ada itadan. Sumungadan. Ay, sige. Mapanak mo tayo. Agawid akaun. Ay, nagregat ka ayam tagmay maysa. Pinanawan nak mga menan da sa awak. Kanoray dyan ako. Kasla na uman kanyak. Gapoy ti ugalik. Ay, nagrigatan aya. Sino ti? Gudaw! Ay nagyaman ak tanagawid kan! Umay ko ala ay, tinaduma akawas ka. Awanan pagsukata. Gudaw asawak, pangasim ka di. Di nakpanawan. Promise, agbalbaliw akon. Ha? Sana kun nga gimon. Promise. Nauma akaw niti kinaman nangimon mo abakbakatan. Kayat kaun ti maadaan iti peace of mind. Agbalbaliwak nga ruden. Promise. Nagi mo naktupay ure sinaanak taon. Sigurado ka? Wen, promise lakay. Di na kon paritan arumar di ti balay. Di na kon lapdan amapan igestor. Wen, saanan? Di oray binigat kan minalam ama pang kay gestor. Sana kun nga gimon, basta di nakpampanawan. Sige. Ikan kay ti may sapay agundaway nga agbalbalayo. Para makita ano matakdiram dagita akaraim. Wen, lakay. Sana kun nga gimon. Iwaksi kun daytay ti panunot ko. Agkasargaya man ni Berta. Wen nga raw kat naggasat. Tapuriner agwapo jay mga sawa kang kwana. Iso ba't siguro tigasap na Ay, makapaapal mo nga road lakay. Na, tanya ti kayat mo asawan. Kayat mo ba, ti puriner apaki asawaan. Ala, agsinatan, ta sumapul kamat ti puriner. Si kamat, di ka la maangawin lakay. Kun kunakla ang mat, Bakbakitan ka lang haruday, ngam kastapay la ti pampanunutag. Sorry ka din. Ay, wan yan tangay nagawis mo da Berta iti kasarda. Mapantanto Ay, si kalaangay, mabainak la amapan. Kalpasan ti kasdyang inararamid mo. Napos kol pala ti ropa, mapanijay. Ay, napalabasan day ta. Mga barwanan tayon lakay. Amumad gaya mabalik sunday ta. Hindi pala ko mga inaramid mo ti kasta
O di sa anak kumaan na pagura. Ay na, naggasat kan, Berta. Nagwapo tay nang asawa kan ka. Uray, bakit kan nga madapay lang naggusto kang ka? Kapuriner pa'y. Saan la siyak ti inaramda abakot, Rita? Pati ni Mila abalo. Adamat ten nobyo na apuriner. Gayam ti asawak. Kat agkasardamutan iti mabi. Kat numalpas ti kasarda. Ikuyog nanton ijay abroad ni Mila. Aniya? Kan uray siya. Alaan nakton ti asawa kay jay abroad. Panawan da kan. Ala di kay tumang liplipat. Kat sorry iti panagimimon ko iti kalabos. Mababainak ka na kayo. Ala, lipata munday jay Rita. Basta siya naragsakak. Taaddan mga hiayat kanyak. Mapadasak pa'y ti agayat kan payat. Sakbay amatayak. Apaya di ka pala nakarubot, Rita. Katado pa'y ti aramidon tayo di bangkag. Siguro, no sana si Kati nakagasat ko. Nakasapulak mo't iti poriner anak ya sawa. Anya manan day nga ibagbagam. Ada manan nakitam kat apalam manan. Nagmayat nga minen ti biag da Berta ken Mela. Baknang dapayan. Nasingput nga may nagidya at tao. Iso napintas mo tinagbalinan ti biagda. No napintas nga minti ugalim, napintas mo ti pagbanagam. Godo. Kita nagidya pinagim-imunam. Iso na tinapintas ti biag na ita. Ay, awan nga rod makapaapal da. Angam sana balik. Ta naragsakak lat tama ta si Kati nakagasat ko. Wala. Rumbang lang agragsak ka, ta nagbaligi ka anang pikot kanyak iday. Ni Godo mo, tila ibagbaga naman ay. Katakpay sumat, agyaman ka ta nasing putak. Saan ka asinin sinaan? Sinursuro ka nga inayat, ta nagkasartakit nga raw. Iso anaadan tayo ti anak. Agyaman nak Godo, lakay. Ay ayatan ka. Ngala, agrobot kan, taurayan ka. Napudot tong ni Jibangkag. I love you, kunak. Bala, I love you too, Rita.